Саламатсыздарбы? Биз 11 жыл бою мектепте англис тилин окуйт эмеспизби? Ал эми Бишкектин окуучу балдары англис тилин кандай билет экен? Кичине учкай сурап көрөлү, жүргүлө. Привет. Привет. Как тебя зовут? Амир. Амир. Кыргызча билесиңби? Ооба. Канча жаштасың? 15. Англисче билесиңби? Ооба. Эмне айтып бере аласың англис тилинде? Ну, стесняюсь, я не могу. Я не могу. My name is Amir. Ошентип айтыр? My name is Amir. I'm 40 years old, and my hobby is playing football and do my homework. Кандайсыңар? Жакшы. Англисче билесиңерби? Кичине. Сен кайсы мектепте окуйсуң? Мен 109-чу. Канчанчы класста? Мен 4-чү, 5-чиге көчөм. Азамат. Өзүң жөнүндө англисче айтып бере аласыңбы? Анча айта албайм. Айтып көрчү. I am Тимур. Я много не умею говорить на английском. Сенчи? Кандайсыңар? Атыңар ким? Самира. Сенкичи? Альбина. Каякта окуйсуңар? 59-я школа. Англисче билесиңерби? Да. Мен силерге суроо берем, силер англисче жооп берип көргүлө, э? Өзүңөр жөнүндө айтып бергилечи. Хорошо. I am Samira. I am 11. I study 59 school. I like animals, a snake and dog. I like fruits, orange and banana. Bananas. Yes. Келечекте ким болгун келет, Самира? Доктор. Англисче айтып көрчү. Что, доктор, типа? Да. Доктор. In the future, Типа, как я хочу стать доктором, я не знаю, как это будет. В будущем я хочу стать доктором дегенде англисче айтып көрчү. Я не знаю, как это будет, как это переводится в будущем, типа. Но I will a doctor, можно сказать. Я буду доктором, типа. Келем, курбу кызыңдан сурайлы. Өзүң жөнүндө айтып берчи. I am Альбина. I am 11. I'm study 59 school. Что еще сказать? Which grade? Канчанчы класстасың? 5. Келечекте ким болгун келет? Типа в будущем? Да. Учительница. In the future. In the future, вот это teacher. Yes. Who is your favorite singer? Сколько Singer. Мырчы. Певец. Бекбурбиев. У тебя? Мирбек Атабеков, наверное. Мирбек Атабеков. My favorite singer is... Айтып койчу? My favorite singer is Мирбек Атабеков. Ладно, давайте. До свидания. Пока. Атың ким? Менин атым Абай. Абай, каякта окуйсуң? Интеллект проскулда окуйм. Англисче билесиң? Ооба. Өзүң жөнүндө айтып берчи, англисче. Эмнени айта аласың? Атың канча жаштасың? Эмнени жакшы көрөсүң? So, my name is Abay. I'm 14 years old. I'm studying in Intellect Pro School. My hobbies are volleyball, doing pull-ups, and that's all. Келечекте ким болгун келет? So, in my future, I want to be like a businessman. I can go into economics. Кичине оорураак берейин, э? Жайкы каникулда эмне кыласың, Абай? During my holidays, During my holidays, I'll probably go to a summer camp in Czech Republic. Дагы бир суроо. Эгерде сен миллион сом утуп алсаң, эмне кылат элең? Англисче жооп берип көрчү. Well, if I actually find 1 million sums, I would probably give them to my mother. Апаңа бермек экенсиң, э? Сон? Пока, давай. Атың ким? Каныкей. Каныкей, канчанчы класста окуйсуң? 8-чи. Англисче билесиңби? Да. Өзүң жөнүндө айтып берчи. Кайсы мектепте окуйсуң? Канча жаштасың? Мне 14 лет, скоро будет.
My name is Khanakei. I'm 15 years old. I'm study in school number 25. My hobby is drawing. Ну, я не знаю, что еще. Келечекте ким болгон келет? Англисче. In future, I want to draw and и продавать свои рисунки. Эн артист, да? Да. Да, эмне айтып бересиң? Мисалы, эгерде сен миллион сом таап алсаң, эмне кылат элең? Бул оруураак суроо кичине. If I had $1 million, I would Не кылат элең? You will buy something maybe for your parents, or you will buy some car, house maybe. I would buy school for people who love like drawing, paintings. Yeah. Аябай фанат экенсиң, сүрөттөр. Да. Жакшы, азаматсың. Сон. Давай, пока. Менин атым Элнур. Мен Англисче айт. Англисче? My name is Elnur. I love play football. I love play football and I love play basketball. Келечекте ким болгон келет? Англисче. Policeman. Сенчи? Мен жайында апага барам, айылга. Let's try in English. I go grandmother is To the village? Да, to the village, and grandpa, grandma, and the sister is... Ну, они там живут, короче. In the village. Атың ким? Иса. Иса, англисче билесиңби? Билем. Өзүң жөнүндө айтып берчи. Англисче? My name is Isa. My hobby is painting. How old are you, Isa? 10. 10 years old. Yeah. What's your hobby? 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 Painting, Yeah. Painting and sleeping. Sleeping. Sleeping? Yeah. Okay, nice. Bye. Bye. Пока. Давай. А сиз англис тилин канчалык деңгээлде билесиз, унута элексизби? Комментарий бөлүмүнө жазып койсоңуз болот.